Hayırlı gün bugün 17 dekabr Sibay қаласында yarış өтті оқ ату бойынша. Her min tilgine kiyinip alamda. Şundan yarışты көрәтірмін. Әзір. Оқшылар келген ташылай регистрация өті. Хаулық хақлау қағиделеріне юл. Қолтамғағын қоя. Hayırlı. Min Новичок ayadadım. Hayırlı minik. Bizim bilim usamında bir yıllıktan Urman'da günlere gelişti. Bu ise İrem'de kursları isimlerken kulüptastı. Gimnazistlarda oşu yöneliş boyunca tanılığı yavrular Türkiye, Kırgızistan hem başka illerde ötken yarışlarda Reseydan'ın uğuşlu yavrular Hürmet Zübeyir'le Tahir üretti. Успокоили. Шаг аркасына сдали не, задувать. Она шулай. Все спокойно, атыш бар. Торопляйся. Yarış başlandı, спокойно гына. Азат ағай ешкелденің түземлігіне хоқланырға бола. Тиреләге кешелер ата баштанылар. Азат ағай камера арқасында ата алып отырды. Ну, наконец-то! Колчаны 3 стрелы всего. Boşuna düşünün kadar. Yıllar yine kayık. Bu mu? Tri bu mu? Bu. Tri bu. Yine mi? Ha, minike. Bambuk mu? Bambuk. Вот это выпускно. Как там? Оставай. Что-то не то. Не то, потому что подводно там, халкан надо. Он да это угу дверла. Вообще хатарно где-то. Камера работает? Теперь контакт линии Москвичма. Все, Остановись, задержись. Остановись, задержись.
Камера, мотор. Şitke itaku. Şitke itaku. Сроки-то, да? Дергаешь как. Сразу видно конник. Был конник, а-то что ли? Прихватки, что ли? Место что, да? Конник атабыды, Нуриман. Чемпион республики. Молодец, ары қаректе. Конниктардың қайғырып отырған. Мен түгіл. Құрмет ағай. Оны дүрдемді ғой, яқын аппарау қаппаған ғой. Там мужиктар 20-мен ата. Ағы арқақ кіршігіде елді түсім Дубай ям тұрды. Атым ұқтардан өйді. Бейші оқы, көшті. Құрал беті. Радишоқтардың ата жамба. Среди женщин республиканский турнир по стрельбе из стрельбы лука на кубок Иранда Гуксага. Так, второе место Ибаттулина Рамзия. Так, третье место Кадарова Рамзия. Первое место. Первое место. Значит, хорошо все я. Занявший третье место Исламова Ниля. Второе место Валеева Дина. Первое место у нас Ишкилина Найля. Третье место. Второе место Ахназаров. Ильдар. Первое место у нас сам спонсор, сам призер.
чемпион. Мында келіп занимается, вот молодец. Юлдыбаев Рамиль. Специя Харулин Нуриман, 3 место. Второе место. Галиуллин Раиль. И первое место у нас кто? Тимур, молодец. Һәм гадәттәгесә ярыш беткәс спецприз өчен ярыштар китте. Аскар авылынан Салават Фазлетдинов спецприз уйнатыр өчен 2 йөҙөк биреп ебәрде. Ул йөҙөктәрде 3D принтерда пластиктан эшләй. Катын-кызлар арасынан йөҙөкте Дина Валеева Учалы районынан отты. Ир-егеттәр арасында Баймак уксыһы Тимур Өмөтбаев. Илдус Ибн Ибрагим куйган спецпризды Әбиел уксыһы Нуриман Хайруллин отты. Ярышты мин Салават агай Фазлетдинов биреп ебәргән Чумон исемле яны менән кулландым. Ул уны хатырга куйган 12,000 һарай. Кемгә видео язма окшаны, баш бармакты өскә куйыгыз. Каналга ярдәм итәргә теләүчеләр булса, описаниягә карта номерын беркетеп куйырмын. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Очрашканга тиклем.